Қар яға, орманда вет дағларда, келіңіз достлар ойнайық, әппіміз қуанайық. Это наша кошка и собака не дружили, потом они подружились. И я решила об этом написать рассказ. Математика, потому что мне там легко, я хорошо примеры решаю, задачи, а по чтению, потому что я хорошо читаю. Стоматолог, чтобы у всех были здоровые зубы. Бізде истадымыз олғаны, бізді битамыз дуйды. Çünkü o Kırım Tatar tilinde ders beredi kaç yıl, çok yıl mektepte çalıştı. O ayta senin balan galiba rifmalar ayta. Bilmiyorum nasıl Rusça olar. O ayta sen onların al yaz. Ben başladım yazma, bakam Oliyev açık şiirçikler oldu. Ondan sonra başladık yazmağa. Арманчих, не вахат келеджем, мен сені оқыдям, вехені бекледжем, мирахло юнлар, вегуер шерлер, пек дульбе ресімлер, шахало юнлар, кел бізге арманчих, мен беклеем сені, кел бізге арманчих, пек хевен мен сені.